الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasising kami yan hatiranan, amin ni maalo pa mga karidyo-ridyohan nila. Dalam doa asing kami, maun kaniw katantan, murah-murahan. Amoy in, dilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, taufiq, bulan na to ini, bulan ya alop na to, bulan sa halga-halga ang mga bariman karena amuinin subay pagbulok binasahan sinabok pambok din katutan niyo karena nakabidda din hatatan amal in iaalop na to insyaallah subhanahu wa ta'ala sambil ambok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biakan Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. Inamuk sahaba al-jalil bianakan Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an nangasubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ilagi niya uno in amal sa rayaw-rayaw. Sa afdal amal. In sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, alayka bis-sawm. Na, pagpuasa kaw. Karena in pagpuasa ini, fa innahu la idla lah. Karena in pagpuasa, way sibu niya. Way makatupan kaniya. Way makaabay ka niya. Karena ini tiunggal sin jat wajibul wujud in amuin jumagahaipun niya. In katantan amal manahut maaslag kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biyabayta na sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangdaakan din nga Tuhan na to Rabbul Alamin in taod sin tiap-tiap amal mahinang mo. Amin amal sa baba na in hambuok lipaton sin Allah ta'ala makahangpo. Aun ding ha mga amal lipaton pa sin Allah ta'ala in hangpo makapitong katos. Inyan damikian. Amin biyabayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in tungod paparkala pagpuasa na wayron makaingat daing ha mga kanabihan karasulan nakauna daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay si mga malaikat way makaingat tunggal isa-isa ra sin Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat sin pakaradyaan amin siyusong na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala asababyan subay na to sampangon in mga tiap-tiap adlawan sampay pamarum niya ini sin pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amin bangaon dapat way liat sin waktu dihil kato tanyo sin Allah ta'ala akabuhi na to sumay na to yan ini ialop pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayo bot daing kanya ha amin wayron kapinan daing ha mga pardusahan na hinang nato nakaon na sibo da kaya ingatan nato tiod na to hinang ibansin
ialupahan na to, at tawa inyaon wala na to kaya hatihan inyaon sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na sadya, indila na to ini, di siya magtahay. Doon hayan, buat malingkan, basa sadya si masabot, madtupatuhan na to Rabbul Alamin, mangayo buot sin kaampunan din kaniya, karena in kita niyo manusia, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kita manusia, khata, amuin magkasa, magkalaong, in mga inikatantan, hangan pagkamanusia, wayroon doon han amuin laong tatubos. Bot malingkan in kita katan magkasa. Na in sareyo magkasa, biyay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul khata'in at tawabun. In sarayaw-rayaw, magkasa, daran, nagtatawat harap Allah subhanahu wa ta'ala. At ini ang mangayo, kaampunan patuan na to Rabbul Alamin. Na ininikatan, bang tahiwanding, maripapakaradyaan, tungod pa, ini nagpapandiri kato tanyo, lando siya mala sa haipon niya. Katan, mahita, sabab, inyan katan, biyabay ta damikyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, tiya tatayim babausin Allah subhanahu wa ta'ala inlasa niya, piya panjari niya, daing sindukal niya. Inyan parkala, dihadun niya. Dihadun niya. Sabab maita, misaning kapir, yan, nagkukupor patuhan, nagsisirik harap kaniya, buat malingkan masiniya, piya sa sangdan sin kabuhayanan halaw man sing gumiini. Inyan katantan, dirihilan niya pa waktu hasupaya makapag taubat, makabalik harap kaniya. Sabab yan, subay kita niyo, labi-labi na, amuyin, kita niyo nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini subay na to hatihon marayaw, in pag-iman ini bukun tutog, sudgua mga kataw tayo manghurana ka mga Islam. Sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yukhlaq fi jawfi ahadikum kama yukhlaqut thawb. Ingatan niyo in pag-iman, yari halawon sindaghal na to, in ini magkagisi, magkajagjag, in katantan amin makamulakan niya. Laong niya bita doon, biya laong niya sin pagjagjag, paggisi sin tamungon. Nasabab yan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pas'alullah ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. Dihanin baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangayuan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala buot, amuin baguhon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman, doon halawon sin bigi jantong niyo. Karena in lugal sin pag-iman, doon hajantong nato. In jantong ini, magkapinda-pindahang kan natiyag siya, kalb, pasal sindi siya magtuna, naghiwal-hiwal hadya. Bihan, aun waktu makakita sing kaibukan tumayma, inyan katantan, bang mahinang parsababan sin pagtayma niya, doon ha namin hikapakpaksin amal ibadat niya, subay na sadya siya mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kataw tay manghuran, in kita niyo maglanggong, labi rin sin paglanggong sin magkampung. Maglanggong hapag-agama, subay sadya nagtutulong tawang. In maglanggong hapag-agama, subay sadya naghahati-hati-hiha antara sin sila magtaymanghud. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto sin paglain niya pa Madina, panagnaan hinang niya piya pagtaymanghud niya in muhajirin iban sin ansar. Pagtaymanghud bukun ula-ula. Pagtaymanghud labi in lasasin taymanghud niya amuin daing haamin paglasa niya simbaran niya pabaran niya. Bihan yan. Amuin bang aun dapat piya papatiag niya hauno-uno pakaradyaan. Amuin di siya makatanam sumingit sing kakaon pasimod niya bang di makasaw intay manghud niya
narani na tay manghod hangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala labay ring hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katawtay manghuran na kama Islam, ingkako yan to, patumtum hadya, kato taniyo nakatan, labi luba ingin hawaran ko, indaran ko piya tutumtum, kahit na, mahugot halawin sin, pikitan ko iban sin akal ko, labi-labi na to, imbigi jantong ko, di kutuan, kakausan, ini, pupuun in, bigi jantong ko karna ingan halawin sin, pag-ukom milik sin Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ito subayan dya kita dadan na ngayon tawang patuhan na to Rabbul Alamin. At supaya inbigi jantong na to lumunok. At supaya inbigi jantong na to maig in hawa napso niya. Harap maripadun niya. In hawa napso niya makaharap pa adlaw akhirat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impiupuhong na to. Sarta amin maksudangkan kita ni Upia Panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. At supaya makapagtag-ipon patuhan na to Rabbul Alamin. Impagtag-ipon na to harap kaniya hak niya den di kato. Subay na to hadya siya hitunay. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na habihayad tura in suko ko mga nag-ukab sadya sa pakaradyaan na to ini panagnaan. Na sarta yari na in guru. Mulia amin milkato pangadyan habok deng ha mga ini kaanakan sing kami bihan atawa kaanakan sing kita niyo langgong na to hapag-agama di na ako magpalugay tawakon ko na siya maripalingkuran lilingkuran ko ini awero na dugaing daingkan say ka Ajidin Sharaban Ajilin Sharaban. فليتفضل سيادته مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Dahu-dahu pagsarang sukul kitam ni Allah subhanahu wa ta'ala itu kita pinaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala mabulan ni mulia ya Allah subhanahu wa ta'ala bulan pinahiya ya Allah subhanahu wa ta'ala bulan saheka-heka pahala pamuan ni Allah subhanahu wa ta'ala mabulan yan ang bulan Ramadan. Ngala kitang pangajian mahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ingahakay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makita bi yan na hadith puot do salta
pangnihati tabi hadit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lingkat sa lingkat-lingkat ni hati, sa lingkat-lingkat ni tayma, sa lingkat-lingkat ni isi ni rompangatayantam. Hadit dua palkala enabot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salta yana makasod manusia malaw gana nisulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan pagka ito patakka makita biya na bulan Ramadan na maglomba-lomba kita bi ngapas yan napahala kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matasayutam atau akan tasayo tabi mabulan Ramadan to lando sanang pangatayan tabi pakanya bang sa muslimin. Tanda na nyamin sa gamano siya mawaktu batinaan tanda tam ni hidayatan sigalam atau kan takka hidayat pamuan ni Allah subhanahu wa ta'ala masigalam. Alhamdulillah magsarang sukul kitam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nasa heka-heka pagsarang sukul tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Matasabot ni haka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kana Jibril radhiyallahu an anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت حلاله وحرمت حرامه ولم أزد على ذلك شيء أأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم Naam. Hadit dua palkala mariom din hadit to pangnihati etam mana kitam lugi sa lama-lama insyaallah subhanahu wa ta'ala biidnillah. Niya dikaw banal toongan niya dikaw lalla takkan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag-ubos tilaw iyan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rupa nilaw na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua palkala ni tilaw na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayan likna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang akulik na magsambahayang 5 waktu. At na 5 waktu salatul fajar, sambayang duhur, sambayang asar, maghrib, isya. Maka bang akulik na puasa mawaktu bulan Ramadan. Maka
halal kami mon, ayan ni halale no, halal ko. Maka ayan ni harame no, tasabot ni haram do sabi ko. Maka halam niya na saddi. Ayilik na, ako to ya Rasulullah. Itilawin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasod baha ako ni sulga ya Rasulullah. Ayan sambong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maya aho makasod ka ni sulga. Alhamdulillah, mga kakasi ko maaga may Islam. Mawaktu batinaan waktu bulan Ramadan. Mawaktu batinaan waktu hidayat pamuan ni Allah Subhanahu wa taala. Waktu batinaan kamin mga manusia sanang palang pangatayan sigalam. Lampung hayang pangatayan sigalam. Salta nya min sagamano siya mabatinaan. Tanda tam ilo sigalam ma masjid magsambahayang 5 waktu. Tanda tabi mga kasehean, mga kakasitam, maaga ma Islam. Mingga-mingga tampat, mingga-mingga binaybayan, tanda tam sigalam, magmatuyo, sigala, yan na magsambahayang 5 waktu. Ayan sabab, patak kaya na bulan Ramadan, ito takka makita miya na Syahrul Mubarak, bulan ni muliya, bulan pinahaya ay Allah Subhanahu wa ta'ala maipun na. Tanda na niya di tasabot mahadit si pang akulik na sambahayang 5 waktu. Pang ako puasa mabulan sin Ramadan. Maka ayan halal ni halale ko. Maka haram ni harame ko. Hatina pangkawakto ni hidayatan takka hidayat pamuan ni Allah Subhanahu wa taala maka mabulan Ramadan. Binuanan na kawakto, binuanan na kahidayat ni Allah Subhanahu wa taala mabulan Ramadan. Magsambahayang 5 waktu kaalo jackpot na ka. Daana kapalabba, daana labbahin. Yan na pagsambahayang no 5 waktu. Pasalan niya ngay, pagsambahayang yan na sehe, kalumtam nito madunya. Halamiya makatakas bangsa Muslim. Mapalkala pagsambahayang. Minsan bang akil balik kawajiban na may magsambahayang. Sampay iyan nito ang katoa. Sampay iyan ni lamahan. Sampay iyan maramsaki. Wajib dumaya pagsambahayang. Dikaw sababan. Yan na ni hidayatan kita Allah Subhanahu wa ta'ala tananam tabi. Hidayat pamuan ni Allah Subhanahu wa ta'ala makita bih mawaktu Ramadan. Tanda na lampung pamaranantam, lampung barantabi, pasampok ni masjid, pasampok pasod ni rom masjid. Alam niya saddi kamaksuran bat malaingkan yan na sambahayang 5 waktu. Ikadua, yan na magpuasa kita mabulan Ramadan.
Matasabot, mahadit, puasa, mabulan Ramadan. Pang saddi bulan, niya rusab pagpuasa, masaddi bulan. Niya pagpuasa, mabulan, Monday atau ka Law Monday atau kan Thursday. Sama gawa, hati na mahadit ito, mabulan Ramadan, sadya kita magpuasa. Pasalan niya na di ka, manusia lalla, yan natilaw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nitilaw nabang niya bilahi pasod, sababan natin, makasod diya ni sulga. Ikay sana, kadu, sambahayang, magsambahayang, 5 waktu, ni tunay ay yan panuhoan, Allah subhanahu wa ta'ala, mamanusia. Kita tu, mbal kita bi, maglagi, ni Allah subhanahu wa ta'ala, entom tabi, kita bi manusia sadjami tu madunya, mbal kitam permanent, mbal kitam tap-tap, mbal kita bi tap-tap, yana lum mitu madunya. Mito kita madunya inangtam panohoan makitabi Allah subhanahu wa ta'ala, panohoan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makitabi, ayan panohoan makitab yan na sinoho kitabi magsambahayang. Pangkasakki kawajiban dumakaa magsambahayang, pangkaambal makatingge sinoho kaningko magsambahayang, pangkaambal makatingko sinoho ka sambahayang pabahak, pangkambal makakole sambahayang ningko sinoho ka palege, tanda sinhalga sin sambahayang tujuan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahayang matiap-tiap sambahayang umbaldo pa latun ni kasehean manusia, bangka magsambahayang pahala na pamuan ka Allah subhanahu wa ta'ala makaado entom tabi. Sambahayang yan napalitaan light binuhay tam matlaw ganagana. Makasusan tuhan makitabi mole na sadya kitam ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahalam kitabi magsambahayang. Murah-murahan mabulan ni ito to, bulan Ramadan, bulan ni mulyay Allah subhanahu wa ta'ala, min kasehean mga Muslim, mga kakasiku maaga ma Islam, waktu hidayatan na kay Allah subhanahu wa ta'ala, ilo na pamuan hidayat takka ni kaan ni pamaranan no, taupik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Daan na palawakon, talta ni tuloy-tuloy, talta ni continue na no yan na pagsambahayang no mawakto kalum ni tumadunya. Entom tabi kita tu manusia hadja, mba kitabi mbal Allah subhanahu wa ta'ala magkalagihan mamanusia, sa kita magkalagihan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Susa kasusahan sa heya-heya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mbal tatunay na sambahayang. Punit toongan kaaluman na aho mi tumadunya. Kinogan gikitabi. Halambay kitam tagpakan kamatay. Halambay tasayutabi yan na masinosong. Yan na pamuan ataw kan tasampang tam. Egin mabarantam. Malaw ganagana,
Tanda no yan na pagsusun no. Tanda no sa heya-heya pagsusun. Bang ilo na mamundaan no. Ang kanna, kita magkalagihan kitam ni Allah. Kalagihan tabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala magkalagihan makitam. Yan ay intom tam ni intom tabi ni inna tabi ni rompangatayan tabi ni inna tabi mapikilan madyom pikilan sin pakanya pas sama bulan Ramadan heka kasasat heka panasat yamin sa manusia minsan sigalang Muslim bulan Ramadan ni amin sigalam ako to pinag-anak ako Muslim. Alhamdulillah pinag-anak ka Muslim. Sa tasayuno ayan Muslim. Mabulan Ramadan. Kawajiban makaaya na magpuasa. Kawajiban magpuasa. At na magpuasa kita, mabulan Ramadan, magsahul kita before yan na Fajar. Magsahul kita, mangan kita. Apen ba kita nilanto pag ugtulaw atau kanlaw. At na pagpuasa to pang mangan kita subuh before yan na salatul Fajar. Maka magbuka kita before salatul Maghrib. Na maantara naan, matlawnan, subo, ugtulaw, kanikuhapan, itutunandal kita lanto. Angkan, mawaktu kita puasa. Sa halga, sarat halgaan toongan. Yan na, dikaw manusia. Ikaw ipon si Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia. Ini kamay ikay tahuan ay pangkore istoreno mawaktu halam bay bulan Ramadan mawaktu batina mawaktu bulan Ramadan ay kita yan na na kita pat kulang-kulangan ta na yan na pag-istoreta. Tahap-hap makita. Kaya mawakto kita bulan, mawakto kita puasa yan na magpasa kalam sino. Tala yan na. Talan. Ni. Times. Ya Allah subhanahu wa ta'ala pahala kami mon. Tanda na. Hadithul kullu amalin ibn Adam lahu qawm fa innahu li fa ana ajid. Alik Allah subhanahu wa ta'ala mamanusia kami mon anak Apu Adam. Kami mon Muslim.
dandana atau akan palalana pangkatalbilang Muslim salta magpuasa ka mabulan sin Ramadan, magpuasa ka mabulan Ramadan, nandal ka lanto, nandal ka toho kallong, mbaka mangan, mbaka nginom, mabula maalaw sa hingga waktu yan na pagbuka. Entom tabi, sa halga pahala, sa halga yan na muananan ka, muan makaa, alam miya na saddi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mon kakahinang manusia mapag-ibadat na ka ataw akan mapagmaksiyat na ka, kaginisan pag-ibadat makapagdusa na ka tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, makahinang nakaibadat tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, taltain pagpuasa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muanan ka pahala. Ayan, angay baha ni akon Allah subhanahu wa ta'ala yan na pahala magpupa. Halam tasayo mga malaikat. Halam pinahati halam tahati malaikat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala yan na malaikat magsusulat law sangom makita wi kalumtam. Magsusulat ni sulat na pahala tabi, ni sulat na pag-ibadat tabi, ni sulat na ayan kakahinang tamito bi madunya. Kakahinang ibadat pagpuasa tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala halamiya saddi makahati Allah subhanahu wa ta'ala dumakahati. Ang kanna waktu ka puasa puspuson kamu kaampunan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Puspuson ngamu hidayat tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Puspuson no ni puspuse no ngamu duaa hidayat taufik ato kan ayan na min kasahian ni angan-angan no amo unna ni Allah subhanahu wa ta'ala mawaktu ka puasa. Lagi bang waktu magbuka da kita biya na magdayday buka. Tanda tam ilo na mamundaan yan na takakan apsana. Masya Allah. Kinogan na kitam. Kinogan na pakanya tanda na ilo na mamundaan yan na mga takakan inuman. Mga danakan kumaaga may Islam, taaka magdayday buka, wanin waktu pagbuka before ka magbuka, puspuson pagduaan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan kalagihan mito madunya, ayan ni amo ayan ni angan-angan mawaktu ka buka. Minsan dakuman 15 pa 10 minutes ka magdayday buka ngamu ka duaa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amuon ni Allah subhanahu wa ta'ala yana ayan kalagihan mito madunya. Kalagihan amuon ni Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan sampai aku dagpakan patakkan ni aku yan nakamatay masi aku mariom ka muslim, masi aku mariom ka muslim pasalan niya min kasehean manusia
tanda tam pang sigalam saddi lahat na takaypat na isigalam yan na pagka-Muslim sigalam mo na uwadu billah min dalik. Entom tabi ayat paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala itutut agon week agon dapito nakaletam mga tasabot banan khatib banan maghuhutba ayat puot do ta bang nihati no kali ni pikilan no ayat itu to lando halga mapalman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Angkan waktu ka mapagbukaan before ka magbuka namo ka hidayat ngamo ka banal yan na hidayat alamiya na saddi hidayat at malaingkan hidayat min Allah subhanahu wa ta'ala. Hiktam yan na pangatayan tabi hiktam pangatayan tam niat tabi pakanya lagi mabulan ito to mabulan Ramadan magpupuasa da kitabi yan na magniyat balhalap magniyat kita tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sahap-hap niyat salta sahap-hap yan na pagpuasa salta ni kulangan ni atam yan na pag-istorya mahamiya pagbisara ato kan pagpasampay bisara mahalamiya yan na kapaiddahan na halamiya lagi na daan na kitang masampay yan na story. Daan na kitang mahaka ni kasehean ni kasehean kabagayan yan na story halamya do yan na kahapan salta yan na sababan ikalami sin pakatayan angkan subay ni halga ane tabi yan na pangatayan sin manusia ni halga ane tabi pangatayan sin pagkasilasa pang manusia tabuanan na kalamian ando hunit na pan na makapagmaap salta murmurahan ni maap kita mi Allah subhanahu wa ta'ala maayat din sini siya daombi sayan nik na o kaam manusia mag-iiman tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sampul na yan na pag-iman datan sampul na yan na pagmataw minga katampat pang waktu kamalahat no waktu ya maailan ka pinag-anak ka maailan takka kanilahat saddi da kay patun ka alu muslim kawajiban dumaka magsambayang angkan na ni amo sa halga ni amo ay ni Allah subhanahu wa ta'ala da kita bilahi ya dagpakan kitam kamatay dagpakan kitam yan na kamatay mahalam na kitam muslim makasusalan din nabatinggan na baha in ka musliman halam sigalam magtunay sin sambahayang namura-murahan mawakto batinaan insyaallah subhanahu wa ta'ala mabulan Ramadan bulan ni mulia ya Allah subhanahu wa ta'ala bulan hidayat bulan rahmah takka makaapag sambahayang makaloman sambahayang na daan nalu
tunayon na sampay ni dagpa at tunayon na atawa kan daan na ka palabba sa hingga yan na dagpakan ka kamatay mawak ni tunay na to nga nino yan na pagsambahan. Salta yan na mahadit kami munlik na haram halal ni halal ko. Ayan na pen mga halal ni halal. Halal tasayo tabi. Pang ilulo halal. Halal. Pang inga halal ay Allah subhanahu wa ta'ala maipun na kita subhanahu wa ta'ala pang palkala haram haram umba na yung papindan halal. Ang haram palkala pagka ayan yan na haram ni haram yung subhanahu wa ta'ala alam ilulu ito na yung papindan halal. Mga danakan ko maaga may Islam sabi kaya minsaga kasi ang manusia mag sakki ko wala ko magkakapat niya ng pagkakas kung tama alman in Allah subhanahu wa ta'ala manusia ni tumadunya mabulan Ramadan Muslim kawajiban naiya magpuasa mabulan Ramadan tapos inhinang na umbalya magpuasa mabulan sin Ramadan pag-ubos ayan ba ayat entomtam ayat Allah subhanahu wa ta'ala nga haka makitam wa nada ashabul nari ashabul jannah
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Pangkaambal magpuasa, magpasarap kami tumadunya mawaktu Ramadan. Tanda namin kasehean manusia, ilo sigalang pahali-hali, salta nga garang pagbukaan, tohok kalong sigalam, nilanto sigalam, maka na nitunay sigalam yan na panuhoan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawajiban masigalam yan na magpuasa. Salta magpuasa sigalam mabunan. Nya min kasehean manusia, Muslim, humbal takaya atawakan halam gitakka yan na hidayat pamuan Allah subhanahu wa ta'ala masigalam yan ang ba sigalam makapagpuasa na tungbas pamuan ni Allah subhanahu wa ta'ala pang kita malaw ganagana na salta naan na kita marayom yan na nalka sin Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billah min dalik yan na nalka ilo na tanda matano ubos yan na ibadat toho kalong no waktu ka magpuas waktu Ramadan minsan da kumantoho kalong salimbal ta sandalan no Allah ta'ala naginoho ka sira ka nakura no noho ka yang ngay bang na niya sa pamana nakura no sali waktu ka maghinang binuanan ka time pinaubos maka dik na daagi kang inong bohe sa hinggalik na ubos time no na Allah subhanahu wa ta'ala tasandal tarusab yan na mbanginom toho mbanginom bohe waktu kita bipuasa tanda na bang yan na manusia marium api nalka jahannam madeyom nalka sin Allah subhanahu wa ta'ala ngolang sigalam tujuh ni manusia yan na manusia marum sulga ayan kalagihan sigalam kalagihan manusia yan na manusia marum apinal ka jahannam ngamu sigalam tujuh ni manusia yan na marum sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala at ina marom api marom ya manusia marom api nal jahannam nan ngolang sigalam tujuh ni manusia yan na marom sin surga ayan ni amo sigalam alam niya saddi ni amo sigalam bohe ngamo sigalam bohe ni manusia yan na marom sin surga maka ayan nalik na ayan bay ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala makaam ngamo kami tanda na halga na kahalgaan niya na bohe mito madunya salta matlaw ganagana tanda tabiru magbalik yan na kahalgaan sa buhay na magpuasa ikaw yatal bilang yan na pagsandal toho kalong ayan lik si man ayan lik sigalam yan na manusia marum sulganan panal toongan ng Allah subhanahu wa ta'ala panal toongan Allah subhanahu wa ta'ala ni haram makaam
yan na bohe maka ayan bay pamuan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan na bay rizkian bay kami bay nirizkian kami Allah subhanahu wa ta'ala na tanto yan na naanan haram makaam ni harami Allah subhanahu wa ta'ala. Mga danakan ko maaga ma Islam, ito kita bi bulan Ramadan, bulan ni mulia Allah subhanahu wa ta'ala, bulan niya na pag-iibadat tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangheka waktu no nganda TV, nganda ayan ilo ma cellphone no, yan na Quran. Minsan da kuman 5 seconds, 5 minutes basahon Quran. Masa ka Quran, entom tabi, yan na bulan Ramadan, bulan taheka-heka pahala ni times Allah subhanahu wa ta'ala yan na pahala manusia bulan Ramadan. Pahala yan na pag-ibadat tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yan na umbalta angan-angan tanda na makasambahayan ka sunnat ni gantian ni Allah subhanahu wa ta'ala makaaya pambahayang parudo. Angkan mawaktu batinaan mga kakasiku maaga ma Islam, maglomba magpalakkas kita bi yan na ngamu kaampunan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngamu kaampunan ni manusia pagkahimanusia, daa kay pattabi yan na ngamu kita bi kaampunan ni manusia, ni kakasino, ni pamilyano, atau kan ni sayan na bay tahinang no, atau kan niya bay pag sababan bi makapagdusa kam sababan sali maka zingkip makalammi pangatayan bi nangam kam yan na chance binang mag-ampon-ampon mabulan batinaan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan minsan dakuman diki-diki waktu kapamuan kami sarta pangnia tabisara kami malhalap na kaam na nga hati. Sa pamanan niya tabisara kami halap na kalaon bi iilulu tawfik min Allah subhanahu wa ta'ala. Kami itu manusia saja magkasa kita bi. Entom manusia kita magkasa kita halamia yana perfect manusia itu madunya bat malaingkan nya sadya waktu magkasa kita bi. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko in suara kan katuan salam kan katuan insyaallah subhanahu wa ta'ala na magsarang sukul ako ni kamemon tiranan yan na mag ICOM magsarang sukul ako ni kaam insyaallah subhanahu wa ta'ala ni ampun pardusahan tam Allah subhanahu wa ta'ala na tob na sadya mihi subhanaka wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur.